Pitaj njega, on sve zna. Pričala mi jedna stara maslina iz sela da su njezinom masliniku jedne godine pobrali sve masline i napunili ih. Nakon toga u svim maslinama zavladala je panika. Hej, imam neki loš osjećaj, nešto će mi se desiti. Ma daj, ti tvoja paranoja, šta ti se može desiti? Pa ne znam, ono, možda čačkalica. Šta? Čačkalica? A čime su ih napunili? Sirom, inčunima, paprikom, kaparima,